Kenapa? Mau divaksin? Iya, pemulir naon? Vaksin? Injus? Tangis divaksin berarti wah bisa jalan-jalan ke mana? Ka Nanggeng lah. Atau ke Garut? Asik. Mana? Wah, sudah divaksin, guys. Guys, diteruskan dulu. Jalan ini Pajajaran. Cemburut, like, komen, like, bunyikan lonceng ya. Duk. Kenapa? Kemana? Di helm. Di helm. Oh, Yamat Indit. Guys, mau divaksin? Mau divaksin? Iya. Belah mana nih divaksin? Dipotong di kaput, ditonton jangan cemberut. Dipotong di kaput, dipotong di kaput, ditonton jangan cemberut. Kami hanya menghibur saja, hilangkan rasa bisa hatimu. Pino, Pino. Perjalanan wajah, semoga kita semua bahagia. Guys, diteruskan dulu. Jalan ini Pajajaran. Cemburut, like, komen, like, bunyikan lonceng ya. Duk. Ame. Dipotong di kaput, dipotong di Jaga jarak. Jadi ditonton jangan cemberut. Dipotong di kaput, dipotong di kaput, nyukan formulir tuh di Pak Polisi. Tanda formulirnya. jangan cemberut. Kami hanya menghibur saja. Guys, nih Wajajang menang formulir nomor 231. Nomor berapa? 200 30 hiji duk. Oh. Pak. Iya, formulir naon? Vaksin? Injus? Kan angke divaksin. Iya, wah ya, terus divaksin. Tangis divaksin berarti wah bisa jalan-jalan ke mana? Ka Nanggeng lah. Atau ke Garut? Tasik. Ke Tasik. Oke, surat vaksinnya kedah dibawa, tunda di kantong celana ya. Tunda di kantong celana. Orang buat tanah, So, iya, set. Oh. Tojir mana formulirnya? Sok, murah tuh. Tah, kayak divaksin ke mana? Kayaknya divaksin ke mana, Wak? Kayak divaksin ke mana? Kayaknya divaksin ke mana, Wak? Garut. Ya Garut. Tah, ke lamun geus aya surat vaksin mah bebasnya. Bebas. Dek ka mana ge? Ding dang dang, ding ding dang dang, ding ding dang dang. Kuprakuk, 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 Cikok. Atuh moal meuli udut ka Tojir tuh.
Engke mah gratis. Tunjukkeun eta surat vaksin. Surat vaksin bikin kata jir pernah dud Bang mah kamar surat vaksin. Jadi tadi jangan hilangkan rasa bisa hatimu. jangan Mari vaksin. Vaksin naon ya? Vaksin naon ngaranna? Vaksin raca ekek. Atau eta mah lembur. Bejaan penonton. Bisa masuk deh. Iya, peserta ya. Ini terang kayak begitu. Punten Pak, Lajeng ya artis Habib Pak. Ini Mangga. bapak bersedia ya menolaknya sekarang ya. Mangga Pak. Terus ah. Sangar wae Bapak. Jangan seberapa. Ngiringan. Guys. Mana? Wah, sudah divaksin, Allah. guys. Nyeri ente? Wah, Ente jagoan. getek. Wah, jadi Kuat. warga negara yang baik, Heeh. guys. Teh. Alhamdulillah sudah. Teh. Aduh, jangan kapogo. Mana eta? Hah? Eta Bandung, tongo. santren. Santren. Uy. Mana wewena? Mana wewena? Cerita geus divaksin kamari Abi. Abi kemarin vaksinnya. Sing ningali ini. Rawas cenah cangkel. Ini cangkel ya. Wah, vaksin. Tuh. Divaksin. Dipangsit. Jumatan mah. Duh. Hah? Geus mandi. Odok tapi can mandi. Kamari si dokterna telah launannya. Kumaha? Langsung ngecus gitu. Cus. Orang bebe heula nya. Ku abi di suntiknya gitu. Iman teh nya jual angkat. Cus we. Wah terus kumaha? Gitu. Kayak nyeri ka dieu euy tah. Heeh. Kayak nyeri ka dieu euy tah. Mari tonton perjalanan wajah. Moga kita semua bahagia. Baraya, mangga divaksin. Jangan lupa ya. Yuk ke mana? Wajajang. Yang nonton Jangan cemburut. Dadah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.